Welcome to our channel. If you're new, you know what to do. Smash that subscribe button. Don't forget to like, comment, or share. Disclaimer: if na vano offendiwa nga hesho ndini ndizwamu na ini mune na vahanu na zwitokoloshi zwa hanu nara divani zori mini nara jeni pet na udi arjen choro mwana script chigwara choro mwana script bagaji subise zino imwe ntuti ndiya Venḓa Boy obiya renga iPhone no mafungwe ka hebranga ti Venḓa Boy oya bambela ti hey ai te zwe ula ajarere badiki ati uko vana vo G-voice bako dzifoto vakanga pasi mati nenori yanga ndile veno bra ende ozita Jericho ndi Jericho asi Jericho ela duva roya naye hongo jena na yawe ndine ndo tsanda jena na yanga iPhone. Okay, so ajere madini ya modifa ana vo G-voice no ndafuna muyuki the one following week ko bosima ofno itsima yes ofunga o itsima jensana ka rice o renga na rice lo do apa muno ana chikulu drive ichikofisa akolila ndisena mundera relaxana ichikofisa apinde kuzama mudera na thing ndava mostly na wana iPhone iko jena madini mafunga yonovuliwa yo iko vaka insurance yonovuliwa and kwamba yonovuliwa kama sinovisiwa maybe vari mini izine wana kubva insurance road yonobikuruliwa zvezo ngoraro that's one the one or comes ya jena madi zvino Venḓa Boy akolila mulo uri ndori entu yawe ndiye Maravhasiṱaṱi ndore hai musuvi atikutokore entu yawe ndiye Maravhasiṱaṱi yona ndivuliwe la iPhone ndingazo mara Venḓa Boy anya kutojeresa ti and ndo na Siri chono banga ngoma pala ono jena chimwe chitokolo chipo chinare divino zo naye Venḓa Boy kafa kana Siri chisaga ti divi hey achiri Siri wamba icho aba connecta Siri na kakanduti kachipata chawo kachikwidi liwa banga chitozitala ola what's it? Feed it.